Mbaka ookahewa yeli yatatu mboka ya tseyika nawa mocampus ayihe molwa portfolio yawo yili pombanda. Ohaya ithanwa kutya oyo aazeko molwa omaihumbato gawo. Nguka okwa yoolokako kookahewa ke nande olundji yeli pamwe otiiwetikile mokutya eloya noshitenda kayiikama kumwe nedhina lye oye Henda. Nguka oye omuzizimbagwa Veronica ano Velo alandulamo afa Kenetango nedhina lye oye Landulo lya tseyika nawa Ladyland. Nguka oVeronica hiithanwa nokwa tseyika nawa nedhina Velo okuli onga oleader mokangundu kawo haka iha nyakatelwa. Gwene ngonga yani omuntu otorongwala iinima a+b=z iinima yukakonene mbyono ngache hameke jike nonse owayi makandi uvite nkali andulongo manama oshili nende no lecture shitatumbula otatumbula afa eshi shitapo manga ndetelike student ohenda imagine onuno wakopeli maisha mbyono itaihama nintse yakadona chachiko chima kamchiore inampokea numominai kachinerao tokorekelela kuzala wafa omukulupe ininga kakaiwa nomoskola no okwiitula miinima mombimbela unene mani iinima yaakulupe omuntu otuli muuyuni wo technology tovulu okuninga shi wahala ethimbo ndiwala so twalongwa noho ndo kwaalike kwiitula miinima nonse otwalongwa popita iitya yoye mwemwene tolandula nje topepu ngeya iitya yanje keike shimwe amuchipopike mowinayi ano muna problem achike ungundi womutima umonikike mokupopya womu
Hendago uchi une hendago. Hendi vitare uchi une hendaman. Tangi tate Kalunga koholo enjoka weitupa omwa oyukino yapuki omito ndjino ondeinunina aanasikola pamwe nangame Vero, Ladyland oshowo Henda. Tato oyukino yapuki yadhiminapo enjono maona kulonga yona koshipala shoye yasilo Henda yataalelapo yatilila ombepo ondjamba nondjapuki omwa unene tuu Vero ompombepo yoye yohole opo avule okutandeleka ohole mokati kaakwawo. Tato oyukino yapuki yataalelapo ndeto yayuliki ondjila yuuka opo yavule okukulongela nokukulandula. Yadhiminapo enjo dhoka yayona koshipala shoye oyukino yapuki ongala nde yadhiminapo kehe shoka haningi omolomo Yesus Kristus ndagalikana. Amen. Honestly, now you guys don't know what to do. No one was like Miss Namibia, like when the modeling, then so now they said like they want to do a short listing because they were very the short listing for you're good at that. Yeah. Yeah, I just love for you, man. I also wanna play. Oh, sorry. Nangwa pauri ne. Oh, tore shomimberi poka pare. Just want attention.
Ilonga ngotesta baro. Ai ngaine ndiro ngano kuandika documentary. Ai ngakandi oli mabyo yentima. Eno chirine osante zandi viralike no kwesta skola jo shikene omno tohi koskola ke siku ma to dopi tokaninga ngo kasalu na kweta pando anome Eno nende. Bombe banga kachi kupanda ni. Nkilonga ngambela. Mangini. Hendo kwa Karagwe ngura amenune na yakami ganingase amenune kasike epuko Yesu sokoto kumaliza tuhumbatisa ninyo ntenge kamba danjike okupopya okuvuyisa kumwena akunu yanje megumbo arusho ohaya ruike tatoheamu akoma megumbo anomaro uteiko usiku memweka kambadha kukutukuparuza mara enakena nemata kwezaka nungasonguroshi natulia Sashi katoerika neni marwa chopala ndokulia ochingana kuchopuna ngutabula okukukwasela uliumbu ulimuona ndoka lunene wafapeni opuna ngwati ile nikunga ya mushemba mwaloloka no mwalolokiswa mutandi mupe vuluko nene toka onombili yoko mwenyo kuchangeni upya kadimbu imo family yoye tateka ngotabula okukukwasela shwa bumbo kuninga okuiga nchike kuye tomwiteleko na kucha Yesu somphupishibwe iye toka nokungalikana nokulesha mishangwali no tekukwasele mwakwatelwa no hole njoka ya pumbiwa meku mu family yoye wow ngembe pwe mbwana angini kana nchikuchika nchikuchulingino ka ulonganje ngino kukala iko pepe na tatekalo ngopwe shashonda no kweto familia nje tatekalo ngaikali no pili njono no hole njo kapunu pyakadi. There was a time in my life
Ochiri menonka konike wara. Nike shuti. Uri kike mukana nono. Oh, anono watengi. Cheka tukanda shinoje tondoka. Pocket money toipewa. Bueno, hoke futu itoipo. Otasigara ne ubukereremo. Indano kuliyo kaemo klasa. Karesho mambo wadiginina. Nisi ndoro bwera mwisho wa mono. Mas que tô living na amanhã, bar. Ito shunguko. Atushe shatu ngoliga kasho tumishi. You wanna understand? Ma national kashori odisi na ukato tô living na amanhã bimbali. I know. Yes, akulune yanja yamba shiri. Ungayo shiri. O kesko escolar shelinda o como enike mara tokie. Mama mimi yanja ungaike. O life anje kalina mata hii ke umbo kandi horike. Akulune yanje kai orenje oyere ye horika ama mimi yanje shasho. Oyo happy di oyane ko kose wana wa mara ko skola at least ani mono orenji kandi mona ke umbo no respect that and Nakumba kupandika kugongo kupandiwa kokani. Kongo kuhokiwa kokutake karunga. Wapumbo kushwa kumbo kuninga okila komishangwa daino kukato galikana. Yotoka ngano tomono mbili okomwenyo. tangi shiri no nembe pemba naye. Tate onshiti wetu. Tangwa hambelelwa ngo esimanekwa. Ngashi weshipopya mehapula memboli ya Yohane 7:19 sho wati kutya ngele tatugalikana sha medhina lyoye oto tuuvu. Tangi sho uvu kwegalikano lyandje kombinga yanasikola pamwe nangame. Tangi onyukino yapukike omwenyo dhawo. Kala pamwe nawo ngwe totsikile nokutuwilika atushe pamwe mondjila yoye yoshili. Omolomo ye Jesus Kristus ndagalikana. Amen. Ondine puro. Oshika hoi kongere kamoro makai. No shike kamu yako kongere kamo sonda. Ojani ya hai kongere kamo sonda ha. Oh, okuzapita megopeshito kalongo kwa ganji pangoe. Okuzapita megopeshito kalongo kwa ganji sabatile. Ne? Esabati yoko liganja mipango mbyoka ape Moses akombya Sinai. Nokwale liganja likale hali yapulwa. Ashiko kupitia neno mahungane kiaye okwaholola kutya esabati olyo eviviliko pokati ke naantu yo okuza memboli ya Daniel shaholola na kutya Satana takakambadha okupukitha aantu okushendja ipango ye nesabati lye komasiku gashugunina. Yesus shali kombada evi kwali hayapule esabati. Nokonima shasi alongwa yatikile nokulyapula esabati. Baifene ngashisha kongane kwa shakukwa mu Daniel Satana kwakambada okuchenja esabati yatekalo. Nantu enji oyagwile mepuko uyunya ushe owapukizwa. De ashike kalungi halunduluka nipango yi hailunduluka nesabati inalirunduluka.
Oshili sha simana okulandula omishangwa dhombiimbeli. Esapati olyo esiku lya tate Kalunga lya yapulwa, olyo tukalele atu landula. Okutameka muGenesis onopola 7 okashuna kotango sigo okatitatu. Aitu hololele nkene tate Kalunga okuza petameko ayapula esiku lyevululuko. Exodus onopola 20 okashuna okatimutatu sigo okatimulongo. Exodus 20 otapopi kombinga yiipango. Onopola okaverso okatimutatu sigo okatimulongo nayimwe akapopi kombinga yoshipango. Esiku lyesapati tuli atunimbulukithwa esiku lyesapati tuli yapule mulyo inatulonga ndosha ngeno atulongukuwa nani esiku lyesapati. Esiku lyesapati mochipango shino olyatumbulwa nawa kutya esapati esiku lyesapati esiku etiyali oshiwiki. Gumwe tapula kutya otushiti ngiini otweshitseya ngiini kutya esapati olyomakaya ngeno inatiyelekwa nawa momango ndjono kutya esapati olyomakaya. Okay, mombiimbeli osho mbona ndikupe Lukasa 23 okashona okati54 okwapopiwa takutiwa kutya esiku olyali etitano nesapati olyali lili pokutameka. Nopapa wa Katolika ogwechipopya gwatamuka okatekisa kakatolika echipopya kutya olyomaka olyo esiku lyesapati no oyo yachenja olyomakaya esapati yelichenja kosondaha notati kutya nangu telilandula utalandula okuyapula osondaha otalandula nenge otavulika kompango yetwapo kukatolika. Gwalandula ondjokonona yandje wishi okuza petameko mbo yakala mombiimbeli oyo yakala aalanduli ya Jesus. Gweyilandula nepaife otomono kutya sigo nena aajewishi awoshipinga ayapula esiku lyesapati olyomakaya. Gwatala momalaka gamwe gomakwilongo ngashi Oshiputu namakwawo galwe ohayithana esapati olyomakaya esapati. Otse aatungulili yontopa ndjoka yateyagulwa komutondi aalanduli yondjila ndjoka yuuka ku Jesus. Hogolola paife etokolo olili momake goye. Unomasiku gahamano moka wuna okulonga ilonga yoye. Dhimbulukwe esiku lyesapati ngoyuli yapule. Mesiku ndoka kapena ngoka talongosha. Unomasiku gahamano